Biti nabo munyabiragiro champion akozera mizaga ine myanya cyo mu kizibu nico cyumwe. So nuteka kumekinga shwa wabantu mwanywa mizi marungi kandi abuka woyina magara nokora burucyo. Avise z'abantu zibarukwenda sa amizi neshonga ngo. Ogwo mudumo turi mu myaka ebi abantu aba barukwenda miza. Abatura basibe obuhereze obu kandi binje muri aba babene bekorora mizi gamarufa kandi abantu barukutambura ngende ningwa okoronda mizi mu mpanga. Staha ukaronda ukajejena rero ukasangana na amiza guha kunyo gona gari kugira ki ngona zaremera. Nyimba samwongere kugureberera mukoreje kugira ubuyonzo kandi abantu bezundisa miza gamataganywa gatatekere amiza gameki nyeso mwaganywa gatatekere. Aha mukoro gwo kwayimdumeji abagikoze baraganiso gumiza muno bahwera abantu aba uko bari kubasa. So officially twaroncinga kandi kurugeri izoba ba chairperson ningashi omwami na gamba kansara twabakwase bintu ebi mbe nimwe mwatwero bujournalism nimwe abataka tutareka ho siminti ningashi carvati tukashanga nchaka rumuntu ajaje honzere kugira ngo yatke Kana tukogo mahando kutwakora kwa yabgahi mpama bridge ningaso road to tukoreje saha tiza kutuyamba kurango twarete ntunguka. Amiziga marufa ngutombi hamwe n'ebyamagare bitari ya mutindo nizimwe hanshonge ziri kukizayo kuteganisa abantu bigara gashoka bene muhozo mu Rubushenyi.